nangondaba esithi abafowethu uMagela isithuli sikandaba Khalmeshe umntwana one and only Israel Matseke Zulu aka GP Orange the Ghetto Professor King Manamune last man standing General Potask siseForgeville sizobona usisi Dikeledi umntwana une problem ukhumbo sakatshontsha boma 2 patla esiboma 2 squad 2000 ayoyibluwa nabangani sithi Happy Bubbly Tavern ungaya notshwala esikolweni man alright relaxani bafowethu angifuni ukunika istory sonke mara sizongena sizwele ukuthi kwenzakalani every village every township every province inomntwana lo hluphayo ayikho ifamily enganamntwana ohluphayo alright sikhona thina Asmocha Love channel 157 mwana wathwe thank you bafowethu ngilandeleni Kena dikele ditshogong ke duke ke ngwana mo ntlong mara ke na le ntlo extension ke na le 37 years ke na le ngwana ba re ke Khumo na le 15 le baka la go ke ngwaletse ngwana wa tsenya Khumo wa ntsekodisa Khumo wa nwa ha go bane mo ntlong a tsuba di happy mo matekwana o tswa le tšhelete bothata ba ka ke go tswa tšhelete mo ke ngwana mo phetse mo nate gampe we ana le one mo ntlong a gona ntho sa ikring na ke market fela ke nagana go rata attention cause go sekolong go ke sekhothana na ke sekhothana sa go kae Khumo gore a dule le koko kana ka se dula le bone na ke na le ntlo mara ke mo zamile gore a dule le nna ha batle go dula le nna because of a re ke bogale ha utlwisise fokolo go dula le nna ke mo zamile gore tla go ga ka di weekend tla go nna papa ga ga tsene ke mo kopile gore a go nthuse ka ngwana mona mara ha ka ntse re ke atla magatla ene o dula fela mo khutsong ke mo ishitsa dio tse dintle because mo ntlong mo re phela fela re le tira gona anyone else ene ke amlela ke ga ke pere ke mara ke a go zamela gore le motlhanke se bo se se feditse go etsagetseng ka wena ene o khona go ba mogata batle next ka yena le tse dingwe di mpatela gore Khumo wentse so akho kukhona la nakho amalanga wafani namhlanje siyakhuka dumela mama le kae bagolo ba re teng mama ka lebitso ke Israel Matseke Zulu nna ke dikele ditshogong dikele dikele ditshogong mfowethu hamba nomqondisi utshiyane yebo mama mama o re biditse o re ngwaletse Moja Love ngwana wa tshwenya ke a itse gore o na le bothata ne go a tshisa so re dulise mo fatshe re tlogone bua gore botse gore go tsagalang isikhatha seko shwabe nezidliwa matariana alright o dimakatso ke dimakatso ne dikeledi dikeledi ya bona kopa sakhula sikope esikoleni kubhale dimakatso la ngithi dikeledi okay no problem mama re jwetse gore bothata keng ke na le ngwana ke Khumo Khumo 15 years Khumo wa utswa Khumo tsa mabosigo wa tsuba o tsa male ditšhomi tse seng right fela utswa tšhelete thata ene se tsa tsuba bo matekwane bo bojwala wa no tla le ka bone mo ntlong ya le ka bona go sekolo ya ka bone go sekolo wa totshisa mo amate ka bone go sekolo so ke eng ntho entseng gore o bitse rona ke mo zamile ga gole ke mbiletse bo maponisa ke ile ka re ke a mo shapa ke a mo discipline mara ha tle right mo ke ne ke mmatla teng so ke a bona gore re ke ngwalle mo ngwana wa tshwenya ba nthuse ka yena o na le how many years 15 okay o mo godisitse from birth yes okay where's the father papa ga go teng mara take any part mo yena why ha ke tsena why asemoto present next so o ile wa dula le Khumo mofatsi la bua ka absence of the father yes o reng a le bua ka yona gona le mo the time na mmatla ko teng
be ke mo fa di phone number ke kopana le papa ga ke kopana le Khumo magazanga a mitapa le Khumo salama imetse ko Carltonville but he never showed up. Okay. So don't you think that's the cause? Ke naganne ke yone marile ka modulisa mo fatse ke ha ena sa go batle ke tlo bereka yang. Support wa support? No, a support. So wa some tshwarisi? Nenkile ka motshwarisa ba tlogela mosebetsi. So no yana ke a bona go gape wa bereka. Mariano itla ke tsofitsa go go tsama tsela e gape le yene ya court tsantsa itse go tsantsa support ngwana. Okay. Freely fair. Ka letsatsi la today o batla re fetse go etsagetseng. Ke batla go bona Khumo a tsamaile bikinyana ile campaign a lo ithuta maikarabelo because o dula le nkgono fela mo and no yana mama ka wa kula ka taba ya gagwe Khumo. Mama ka sa utlwa mo ditsebeng. Cause la tshwara ke stress ga go ka tsatsi le Khumo na re mmona gore o tlotsitse mo ntlong a tswile ka fester a utswitse 2000 e ya mama. Ke tsatsi le mama ileng a simolla a dula hospital go mo kgwedi yotlhe. Oh, that's the highest amount I Yes. Yes. So a le motsisa gore o entseng ka tšhelete. O rekile habli, o rekile bo dijo ko toropong le ditšhomo. Ene re mo kry-ile gone ka tsatsi le mare ka sana le ka ranta. Ko sekolong o khopa jwang? Ko sekolong go bua nnete ke ngwana o botlhale. So ko a sa tlhola utlwa o dula le yena? O dula le ene mo. Le wena o dula le bona? A nna ke dula le bona. Ke na le ntlo ko di extension ka. Mara ke dula ke le teng mo gae mo go gakala 20 minutes from here to there. So a o khone o dula le yena? Ke mo zamile gore ha batle go dula le nna. Ha ikutlwe. Because mo thola more freedom. O kra more freedom. Ya o jumpa mabotana. Ene ko ke dulang teng go botsotsi worse than this location. Azang aba o phagamela ka letsatsi le leng a re o batla o mo fe yona tšhelete? No. All right. What do you do for a living? Nna ke motho business ke rekisa popolo, ke rekisa dishabo. Oh. Okay. No problem. Ngicela ubuza kancane. Nimphanisha kanjani Khumo nina manje nimphanisha la ekhaya? Go bua nnete ne ke mo beza Khumo. Nene ucinile nimo umphanisha. Maloba mo ntsale ke mo tsetse phone. Oh. Mara ke mo file ene beke because a re tsa ditsa school. Okay. O kae Khumo? O teng Khumo ka mo. E tla le yena. Okay. Toko phansi. Qalwa lapho. Charity begins at home. Wabona indoda ifaka isiqoko endlini. Ngiyahlanya mina ngisikhiphile mina. Njena bitso la ka ke nna Khumo. Mara ko strate mantse wa ka Madumane. Ai nna mama ka nantšha ya ke mmotse gore ai dintshanga ya bantšha ya re ai ke di competition eng mara nna nevel gale ke bone gore ai wantšha yo ke bile ka zumana go ke fezo bona ntwa ma orange le ba Mqondisi yo zange ka zuma yo ne tsogile yo Fana umuhle kanje. Beka kuhle kanjani la ekhaya? Utakwa yibo lobuhle lokho. Kuthi wena uzalelwa endlini enhle bakwenzela yonke into. So king problem ya gago. ke na problem. Awuna problem so why really more rona? Futhi siyahlanya thina ngokwasila. King, ke lifestyle. How do I know no problem? Ke lifestyle go tswa tšhelete. Se lifestyle. Yanong litsogo klein. Akwazi ukucina njengendoda, Wow senza. So imali uyitshontsheleni? Ntho tse utswa tšhelete ke tsa last year. Yeah, last year o utswitse tšhelete, o entseng ka tšhelete? Ga tsamaya ga e ja le ditšhomi. Oh, la e ja le ditšhomi. Go mnate. Le utswa di 2000.
Tabe ya 2000 akanka 2000 kaofela. Unkile mkae? Ne ke nka like biki no aba e bala kaofela etsa 2000 mara akanka 2000 kaofela one. So o ile wa bona ngwana a ya ko sekolong ka bojwala? Yini uyahlanya? Why nini generation ya manje ni esikoleni ngotshwala? Ufuna ukuvula itavern esikolweni? Yeah, with cotton, with cheese boy. Yeah? So iskul pekeni ukukhala incwadi mos angithi manje wena wawufaka utshwala hlangana apha iskul bag notshwala ucabanga ukuthi incwadi ziyahlangana nealcohol mawucabanga wena can you learn udakiwe wena manje uyithatha aphi leyo nto leyo ayireka uyakho kosikolong abalisethi kosikolong awuna security ko gating khona security so o nagana gore ha o etsa so o ilo fella kae a ke tsere tšhelete ai nna ka reka bo bojwala bo flavor re tsube go be mnate fela bo dijo ke fashion o clever ha o ya ka bojwala ko sekolong o batlo hlantsha banyana yeah so wa o etsa dilo tseo kaofela tse tswileng tseleng. What are your hobbies? What is your hobby? Nna ke na hobby nna ko ga ke fetso ngwala fela o mo ke ka zo ke le dula tshutsa Hauna hobby ya hlanya hauna sports ya ke sa dilala so from school to home sit down from school to friends yeah o ba hloba eng a khola mo I got a chemical engineering. So can a person who must have qualifications for whatever aka khona a behave o tshwana lona so so o tsutsa tšhelete wa affecta ko kwa gago tšhelete ninning mama ka wa mpha mara ninning ke ikinkela yone ga ke bona anu ya rasa ke ngata o kwa ga wa sa utlwa yanong because wena o stoned umshimana o kala ke mshimana o kala wa tseba gore ntate wa mo wena wa tseba gore ntate wa mo umshimana o kala ngamanye amagama ubaba wala endlini wena abalandela la endlini bazobe bafunda kuwe so yini laba befunda kuwe yeah wa admit that you guilty yeah I'm a judge he's a prosecutor you are guilty as charged without any reasonable doubt you are guilty or maybe kuna linto ewujang asangwa wa ikhofa mo lifeng maybe makha wa itsibi ntwe or kokwa kha wa itsibi ina lo phazamisa yo ntsetseleng re botsa ka yona khona o thusa o jiwa keng a ke jiwa ke ne o na le maka a gona nako mo ufuna ba bam a ufuna ukubona ukuthi uletho ubani emhlabeni why ungafuna ukubona ubaba fela ke dislentona le yabona into lezisho mina angizwani nokumosha isikhathi no right uyakhuluma lo mfana mamela uyakhuluma masikhuluma nawe siyazwana yeah tholana hey wosana ngeke sokuzwa ngalomfana manje kanti yini inkinga yakhe mbambe ngapha somlahlela phezulu khona yabona uyini inkinga yakhe mamela na ufuna sikutshela ngaphandle yeah yini inkinga yakho awuhlale lapha ukhuluma sikuzwa ukuthi uthini mamela la sijwayela nathi siyazwana hawu ara wasokwenzela umrevethi ohlangane neslakish and rubbish asisozwa ngeintwana ezincane la udakwa ukuthi ukhula kamnandi laba kwenzela yonke into today uyasitshela ukuthi wena what is your problem wena uye preaching nje straight you know why you start small you smoking a cigarette now ke kwayo utsuba yini happy birthday why uyipemela mamela ke lo hablu fakang ukenya ngamatekwane ukenya yini uzuba flavor fela flavor fela ya style fashion we are graduate kancane from one step to another
any smoking substance or any alcohol, it's addictive. Amana ke khona ga skile wa mpa wa mpa zolo ke mthweng umphile ga ke khona. You will graduate. One day you will be hooked. Because you already start ngehappy. Angithi uqalile. Lokho ayuzobhema, obvious. Yazi senza kanjani? Hambe ufaka amateki. Faka amateki mfana. Yeah. So dlala le ngaphandle sizoba right. Because manje ngathi Shasha kusalenza. Asinasikhathi. Yeah, ngafaka amateki. Yeah, once. Yeah. Mama ko ngetse ngwana wa tshwenya ana sa nsukile nako e ngwalla ka bana le nna ke bone go ntwe tse ke di etsang ya stone ene khala ngikhalimele Kum. Kum. tema Mqondisi. Kumo. mqondisi Baba umqondisi angisulo bhuti. Ngubaba bo. Yes. Sizozwana la. Ngifuna ukuthi senze into sizwane ne? Ya, wenza into engikutshene yona. Yabona njengamanje. Funa ukubona ukuthi uflex. Funa ukubona ujumpa so. Angithi akana hobby. Let's go. Simniki hobby ke namhlanje. 2, 3, 4, 5. Cash the wall. Boss. Let's go. See you, boss. Boss. Yeah, azoshiswa ilanga mahala. Boss. Push. Boss. 1 2. Come on. Boss. Move. Move it. Boss. Yeah, angithi manje sifuna ukubona ukuthi makuyithi nawo bani hle. Msukumise ke half walk. Wake up. Asibali phela. Nawusiyadlala. Uyangicountela ne? Counter ke ngufu. 1 Yes. 2 Yes. 3 Boss. 4 Boss. 5 Boss. 6 Boss. 7 Boss. 8 Boss. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2. Alungise leyo mfuku. Athi sikhuluma isiZulu, masikhuluma isiZulu siyazwakala ukuthi isisuthu siwidi. Alungise le mfuku. 5. Fika inkabi namhlanje. 6. Let's go. 6. Quarter 14. 6. Boss. 14 to go. 1. yo 1. Let's go. Yeah. Mangikwathisa wena. Uyazi ukuthi ubuhlungu ukuphumeza ugogo. Let's go. Yes. Come on. Damn. 1. 2. Let's go. Yeah. Phakama. Uyazi ukuthi ubuhlungu kanjani ukuphumeza ugogo? Ya mina ngikuthanda mawuso. Uyabona ukuthi umntana kanjani ukuphumeza ugogo? Angithanda umfana osmile. Ngithanda nohlala nyani. Suku phakama. Boss. You look handsome when you are angry. Wenza so. Phakamisa amadolo wesenyawo. Who left to right? Boss. Namas. Boss, Who phakama. left to right? Boss, awuphakama. Kill me. Boss. Nangu ukhumo. Boss. Akezwa. Boss. Uyatshontsha. Boss. I-6,000. Boss. Ayophuza. Boss. Ayobhema. Boss. Nabanga. Boss. Nakho. Ngifuna lapha. Let's go. Coach. Up 80 degrees. Nakho. Kill me. Funa lo. Boss. pula ke na le botlhokwa ke rata go mmona a sokola ga ke batle go mmona a le in need of anything. Awuthi sokuncenga. Awusanga ukuzokuncela. Kancane. Shona phansi kancane njengapha. Usijwayela kabi. Shona phansi. Uhlula nomalume wakho. Yeah. Uphi na umalume Boss. simphumisa? Shona phansi. Oqina. Shona phansi. Let's start. Last one. Funa ukubala kayi-4 nje. Ebaba, wasiqala phansi. Boss. Phakama kancane. Ngathi asiboni kahle ukuthi Funa singamakhompyutha. ukuthi 1. Let's go. Asi. Bala. Gcine 4. What? Count. 2. Ukusu-2. Ngiqala ku-1 phela kubala. Asibali ngo-2. Let's go. Asiyehle inyembezi akangezwa. Next. Boss. Count. 1 Yes. 2 Yeah. 3 4 Ufela izono zakhe. akudlaya no ke utla no monto aka yo Ha ke lla ke ntsha di-glass ha ke mmona a le the way a na le ka teng ne ke utlwa botlhoko ke ngwana mongwe ke mo ratang thata kumoka. Kumele aziprove to the grandmother and the mother ukuthi from namhlanje sokumntwana ulungile. Sibiza ugogo. Okay. Ugogo akasijoyine.
Yeah, azo apologize kugogo. You have 10. Your grandmama deaf. Labantwana bethu siyobashiyela lezi ndlu zethu esizisebenzele kanzima. Akhe singatholanga amawili thina. Bayosibhema lezi ndlu. Okay? Kiyoko nkhono wa gago. Nkgono kopa skis van ntho tse ke di entseng. Yeah, when you talk, don't touch anything. It means you don't mean this thing. You are a liar, a professional liar. And I will allow him share ko matlhong. Why not ya mosheba? Nkgono kopa skis ka ntho tse ke di entseng. Kopa skis ka ntho tse ke di entseng ka setlhogo tse ke ikena bosigo gape ke kgotsa ntho tse tlhoke kgotsa tsone. Ke kopa skis ke tlo change. Ke tlo tlola kgotsa ntho tse ke di etsang. Ka dula go mamela. Yeah. O re nkgono o kopa sorry. Na? O re ka se tlhola tsamaya bosigo. O tla o mamela. O sanka advantage gore mama gao o dumella gore o dule le koko wa gao. Ha o batle o dula le mama gao because mama gao o weak for wena. So mo unka advantage ha o koko nyamshasha ema Grazer Pickers a emfanam a yenzwa leyo. Wa bona pelo ya motho omgolo. Yeah, dangerous. O tla chaiswa ke koloi ore ba o tlhaba. Going forward, ke batlo mamela, ke kene school, ke pass, ke tswelle ka bophelo. Asise zonke ihleva, ngifuna ihleva zonke abotra, abo Sylvester, abo Skim TP, abo Lesma Ada. Lezi zishanga amagama. Zise la sizotshela abantu ukuthi crime pays. Ubugebengu abhadali ijele ligcine ngathi asafuna ukuthola amafamily anesiboshwa. Siyele bona. Case closed. Sambeni.